gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay da, nagmayaten ti agreeng no nakasaga natin na pudot ko na samit akapi. Ay, darasam kit di ti agkape. Tane, ado dagiti naskan nga asikaswam. Paray! Ah, Parinteng! nangag mo dyan mga awag ka. Paray! Ay, ingka man lapas trakanin. Kaya't nan sa lamanan ang makikapi day ta. Sige. Ay, paray, umunag ka. Ay, agyaman ak maray. Umay kuman kasarita ni Parinteng. Juan, sige, umunag ka, paray. Paray! Ay, timing kamot at talaga nga umay ah. Madamati pa nagkapik. Ha? Banang, itimpla man ni pare badong iti kape na. Ay, saan sige. paray? Sana nga umay makikape. Di ka man, agtugaw ka tagkape ta. At dala nga umay ko i-report king ka, paray. Anya day tamanin. At damanin nagtakaw, iji balay may. Ay, anya tinakaw da. Nadya balitok asing-sing ni tuyang ka. Sure ka? Hindi na minsan. Tinakaw da, iji balitok nga ritos na. Ah. Ita, iji sing-sing nan. Ah, San munto mga mingak aksyonan. Ay, sige pare, Hindi. di ka madanagan ta aksyonan mi day ta reklamaw. Namnamag da ito, pare, ah. Di yung urayan na manayunan pa'y dagiti. Matakaw da ka na kamay. day. Anya nga iti aramidam dito'y salas, inteng. Di mo makita nga kuyak nga agkapkapikan ag sagsagawisiw. Ay, kunakman numapan ka ija barangay hall. Madamdama, relax ka di. Ado ti rumbang nga aksyonam dito'y barangay tayo, inteng. Ah. Saan arumbang nga agril-relax kalatan? Aya, Kastala ang ti reaksyon mo? naa. Imay pa yan dito'y balay ni pari badong anagreklamo. Maipapan iti pan nakatakaw di alahas ni Marituyang. Mamati kamot iti day dya tao. Ada ayamot alahas ni Marituyang. No agdwa-dwa ka, di imbestigaran yaw. Anyat sirbe dagiti tanod mo ngay. Ay, wala dya. May time palagip mo dagita atanod. Ayan nga tantay ka anakakon. Ay, may samot dayjay aka anakam. Naawagan at chip tanod. Ang amdinan samot idadaulwan ti panagpatrolya. Napanan na nga ta. Apay aya, adi ka pumanaw dito isang Juan na ti Tersina, Kwarog. Jak pumanaw. Aging gadi nakpautangan iti arak. Kunakmut ken ka sana kun nga agpapautang. Bayadak to kadimot lang. Sikapay kit din achiptan no tinausam nga umutangan. Kan may isa. At damot ni Uncle ko akapitan ngagbayad. Ay, jak mamatay. Apay kumaabayadan na day tautangam nga arak. Ala, agawid ka kidain. Tanay, adu pa'y ti aramidag. Ulay may sila nga buti ti arak. Saan na babalay de? Kasado kumaamakarunda kayo ngay. Inton rabi ay, no aginom kayaw. Saan kami mat nga grunda? Apay ngaya saan? Apay lang nga grunda kami. Naurunos mat to'y barangay tayo. Ay isumot lagayam nga adon ti mataktakawan. Pasaan kayo nga agrunrunda? Kasano nga tanday ti barangay tayo? Nay, apay mare. Anya aya ti mapaspasamak. Saan mo't kanugayaman nga agrunrunda dagiti tanaw do? Kuna mismo ni Kwarog. Ay, isumot lagayam anatakawan kanumanan da pari badong kan Marituyang. Nakamuam ngay. Ni pari badong imay nagreklamo ija balay. Anya kanungay tinatakaw kadakwada. Alahas kano ni Marituyang. Sige, damagan tanto day takan ni Marituyang. Wen. Nay, isumot gayam day kasumungad. Ay, una yan, Maray. Makasisirap mo't ni Marituyang. Wen garod Na, anya ngay dagita suot-suot na makasisirap. Ay, hello, kakumaray. Ay, sos. Nagadunda kita suot mo nga alahas. Ay, isumot lagayam makasisirap ka.
Ay ginulpim samot ten dagiti tagilako ijay palengke asagli 5 pisos nga alahas. Excuse me. Saan asagli 5 pisos dagitoy nga alahas ko? Kano 5,000 ti kababaan ka dagitaw eh. Nagnginan. Kahit apay nga rod anam na minsan nga insuot mo dagita. Ay, imbag no saan anadagsan? Umay ko nga rod ipakita kada kayaw. Na, kita manday tang nga ugali marituyag. Umay na kami manin pasikatan na. Umapal kayaw, kukumaray. Na, Isumot lagayam at takawan da kayo. Taado nga agpayso ti alahas mo, marituyan. Wan nga rod maray. Napanmat ki di nagreklamon ani badong kukin ni Kapitan. Anya ngay nga ta ti aksyon ni Kapitan. Kapitan, Apay. nakaturo kan samot di tatugaw mo. Nakadumog ka mo. Agre-relax lang data. Umut. Si ka magamti naka-duty ita akagawan. Uwan, Kapitan. Takapanpanaw tay may sa kabarangayan ngayon may nangreklamo. Tinakawan da ka no ida idirabi ay. Aya? Adun ti umayag reklamo, Kapitan. May saditan ni Kabadong. Anya nga itan ti aramidon tayo. Ay, relax ka dilaan. Ay, sos. Ado ti gumura kada tayo ano panay relax ter aramidon tayo, Kapitan. Ayan ni Kwarog, ta baunak man. Apan naman agrundak. Ay, may samad da di akwarog. Na? Umututang kid din ni tirsinak, iti arak. Arak? Jak pinautangan Ay? Ta kasano da makapagrundangay no aginumda. Jakit makit kita. Ay. Naskay, nakasarita. Anya nga iti aksyon nga aramidon tayo, Kapitan. Adon dagiti mataktakawan. Ay, mabalin nga iturog ko biyait. Tapno makapanunutak anasaya. Intan abadong. Kita nga agsagsagay sayak peleng. Apurado ka launay. Malaman, kanay mangrikupan di agaramid iti balitok ang ipon ko. Patinto mga mingipin mo. Kit kayat mo pagbalinan na balitaw. Siyempre, kaya't ko nga rod ano agkatawa kat makita dagiti kukumarek, abalitok dagiti ngipon ko. Hanggang nga ron agparan na iti pagluganan ta tricycle. Na, di ka mo lang amin malmalpasan ng agsagsagay sa idita. Sang-sanga pulon tumula ang day tabuok mo. Ala, umay kakitay. Kanya mo na ito'y pinara matricycle to yang. Kas lagi tulod iti mapan makipamumpan. Nabartig magkayam ti driver. Iso mo lagay man nakadumog ah. Hoy, Kwarog! Nakaturog kan sa amin tayo. Kwarog! Ay, wag. Nagdadrive akmat gayam. Kunak no nakaidaak. Unay kamit tayo, Kwarog. Apa nagpasada ka, kit napartag ka. Nakainumak lang. Ay, saya itong buntag drive ah. Wan ka day. Nay, may abot tayo. Ay, sus. Wan kaya man niya. Lisya mo na. Wana. Kumpat kayaw. Maray, nadamag mo ka din? Di anya. Napangayam nagpaaramid iti balitok ang ipon ni Marituyang. Balitok ang ipon? Saan anak kontento kadag iti balitok nga alahas nga impaaramid na. Nagpaaramid pa iti balitok ang ipon. Awan lati dinar aramidin mo. Uwin nga rod Ay, napasikat unay. Iso aday ta, takawan da. Ay, tidakkel asaludsod, Maray. Anya ngay nga tatilangan ni Marituyang no agbalin abalitok dagiti ngihipon na. Ay katuyang lataa. Adayamot pagbaliwan na. Paray! Eh, Nakaturog kan sa mga ginindayon nito'y sirok ti mangga. Agrelaksak man pare. Imbag man ta makapag-relax ka, pare. Siyak, permi pa lang, tinervyos ko, waging gaita. Ha! Ay, agure ka. Why you are nervous, paray? Gapuday ta ka na kama.
Ah, Nabarte ka nagpasada. ni Kwarog. Sino pa'y kumangay? Bagbagaam day ta ka na kamparay. Dandani kami na disgrasya. Apay nga ron siyak mo ti pangibagaam. Wala ta ka anak am gayam. Sige, di ka madanagan ta bagaak taw. Nga mabalin nga ag-relax sakbiay. Relax ka la, relax paray. Nagado ti mataktakawan dito barangay. Anya ti aksyon mo nga iya reklamaw. Natakawan pa nituyan ka. Apay, adagay ang reklamo. Ay makita man day ta nga ugalim paray. Nalipatam gaya man. Ano lang hindi nareklamo king ka. Agure ka. Nalagip kon. Sige. Aksyon na ti reklamo. Natakawan ni Marito yang iti payong. Ha? Payong? Anya payong asasawan? Payong sa matin natakaw kan ko na. Alahas paray. Alahas, titinakaw da. Agpampanunod ka, wad no saan. Na-relax pare. Di ka gungit sige, aksyon na ti reklamo. Ngayon panawan na pa dito. Uray saan ka makakatkatawa ng pilitam ti agkatawa? Apay dakas. Kaya't mula nga ipakita na kita balitok ang ipon mo. Ay, nakita mon maray. Wala, itay ka pa'y akatawa. Uray awa mo nakakatkatawa. Ay, awan Ala, gumatang ka kiday, tagawid kan, taing kaglutaw. Umay nga ta dito'y tersinam ni Maribanang. Ay saanan, ta nakagatangan iti sardinas as si daunda. Apay aya. Siyempre, ipakitak mo't kan kwa na adag ito'y balitok ang ipon ka. Apay, masapol pa'y nga ipakitam kan kwa na. Ipasikat ko mo't. Ay, agandad kakit di maray. Ang mga takawan da day tangipon mo. Kasano ko maatakawon da nakakapot apermat. Ay, basta gandad ka maray, tanay. Ado dagiti agtatakaw diti lugar tayo. Ay, makainanaak mo't laangan. Maturog kan? Una. Kat, nagronda da Kwarog? Day tatidyak amaw. Apay adi mo amaw. Anyat serbem a kapitan? Damagag to ay ton bigat. Po, nagado kita sa umon ba na? Puro ka relax. Puro ka inana, inteng. Anya lang ti mapasamak dito barangay tayo no kasta ka akanayon. Nakariinga ka. Apay ngay. Awan mo lamangag kung agtimpla iti kapain. Di na mulayabanin ni Tuyang kan. Nakamanon at araok ni kawitan. Tuyang! Nakatimpla ka ni iti kapay. Tuyang! Awan bait. Napananangatan. Awanin ni Tuyang ko paray. Tinakaw dan. Tinakaw dan paray. Tikakaiso na Tuyang kaw. Awanay. Di mo nga ron piksantak sangitan na nakaamak no dumakil na kita abot ti agong mo. Ayuyawad nagpailaang bait. Tinakaw da lang arodin ni Tuyang kaw. Sigurado ka? Apay nga ron nga awanin ni abay ko paray. Hindi pa nga min nga reklamo aking ka. Ita, uri ni Tuyang ko tinakaw dan. Yay. Ay, Tuyang ko aya. Sino tinang takaw king ka? Tuyang ka. Uray gayam tao, takawan da itan. Win nga raw, kagawad. Ay, naliklikan kumaday dyan na pasamak no nagrunda kayo at anod. Anya tinaramid jo iti day ta arabi ay. Di nakmatunungtan na. Sanak nga gungungat, Kwarog. Ibagbagak lang ti agpaisaw. Nga main, saan nyo nga aramidan ti trabaho yaw? Basol niya ang kalday tao Saan nakamimot ngamin nga ibaon? Puro relax ter aramidan na. Apay manan nga ramraman dak di tatungtungan yaw. Si kamot ngamin ng kail. Saan mo nga aramidan ti trabaho? Si kaitan ti ungtak, kapitan. Puro ka ngamin relax ka.
Ay, mababainak nga ro din kagawan. Iso nga, amin atanod, ag-aksyon tayo. Naskay, na maamuan tayo no asino tinang takaw ko ni Marituyang. Pagtitinulungan tayo day tanggay. Pagalibtak tayo itan. Paray! Paray! Ay, apay pare, taada ka. Agyaman na ka. Tadan ni tuyang ko, paray. Ay, uwin tayo nagtitinulong gayam ang nagbirok dagiti tanod kanda kami amin Kahit na ibalo din, dagiti agtatakaw. Uwan, paray. Isu na lang tawanin dagiti alas na. Inaladan. Ay, iso nga ibaga, masaan unay nga agpaspasikat tapno saan da atakawin. Uwan, paray. Pudno nga do ti balitok na, ngam agpasimple lang ngamin Ay, di ka madanagan. Tuloy-tuloy, ti aksyon nga aramiden may. Kadwami dagiti pulis. Sapay ko mga rod, paray. Tawanan ti matakawan dito barangay tayo. Awanin! Di kagdanag pare. Kasta kapitan, agalibtak kayo. Tapno maprotektaran dagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titing kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Sige laeng maribanang, marikwanang, agmerienda tayo, siyak ti makaamu nga agbayad. Nay, sigurado ka, Marituyang. Adon sakit di ti kwartam Wun, ado ti kwartak ita ko kumaray. Iso asige laeng, ilibre kaya. Nga oray kang nginginaanan at tinapay alakaw. Wun ko nagtumag. Ala, irwar mulat tantay kanginaan at tinapay mo dita. Sigurado ka. Wun ko nagtumag. Ado ka di at talaga ti kwartam, Marituyang. Didak gayam pa dyan, Ay, mabiit laing takautag iti bulsak up. Aw, kitain niyaw. Ay! Sagsasangaribo na itaw, Ipay-pay ka. Hey! Sagsasangaribo mo't nga agpaysod ay ta, Maray. Nangalaam, Maray. Inabak ko, Inabak mo iti. Saanon anas ka niya ibagakpay. Alakit dahin marikwanang. Irwar mong dagiti agkakaimas a merienda alakom. Tag merienda tayaw. Syakti taya. Nangalaan nga ni Marituyang iti kwartan, Saan na nga rod nga ibaga? Basta ti kunana kat inabak na. Sa bagay, nalaing da ngamin nga agtaya iti luto kay. Uray sandan nga agsida, basta agtaya da. Aya. Nadlaw ko na itakan ni pare badong. Tayo din napan kami ije ilay. Saan agim matang iti si daenda? Bagas kanulaang. Kasta ka day. Hindi din na magkuno niya si daenda. Ta saan mo't agim matang? Kuna na asoy kan asin?
Ay, anyan. Kung nakunam nga adot kwarta ni Marituyang. Nalabit. Talaga nga inabakda. Nalabit akas ta. Una, kapangalaan na ngay nga ron, iti ado a kwartada. Sa bagay Dahil dyan mo't apari ba daw nga. Di nakpay malagip. Ita, taado ti kwarta na. Ang intun awan kwarta na. Kanayon nga umay agkapi, kan mangan dito'y balay. Suron kun. Aw, kwarog, ilibre ka iti 2 kilo a karnit babaw. Ha? Wun, ay marikwanang, ikaman ni kwarog iti 2 kilos a karnit babaw. Sigurado ka na natuyang? Wun kunak lang arudin, kwarog. Sigurado ka na natuyang? 2 kilo a karnit baboy? Ilibrem kanyak? Apay, itian niya agapaw? Apay, ado ka din ti kwartan? Wun, kwarog. Ay, nagsayatan. Ay, nanakwanan. Iyag mo tay karnit babaw. Adto yan, kwarog. Yes. Ay na, imbag ka pa'y kwarog. Libre ti sidaam. Ala, mga lakamutin iti sida marikwanang bayadak. Ha? Talaga, Maray? Wun kunak man. Agyaman ak na natuyang. Ang nangalam nga iti kwartam. Saan ka ngagdamag, kwarog? Ay, nukasta nga raw. Agyaman ak unay na natuyang. Sa dino ti papanam, Tuyang? Ingkam ijay ilay. Ingkam agpasyar ka dagiti kukumaray. Sige, makichindakan to nga rod Tanay, awanin si Dain talit son. Si kanti makichinda. Awan matlat aramidum. Sige, siyak nga roday. Maguray ka. Mano ti kwarta nga laim? 20,000. Nagdakilay. Katwan na. Tapno aging joy kami iti husto. Uy, Tuyang di ka gastos Pagpatakder ta iti balay taday ta. Sukatan taday iti balaytan. Tanay, nagdaanay. Nuwang kaday. Ngam no ita. Aging joy tapay laeng badong. Wain, ngamnay. Italaeng Madino gastos ka agastos. Ang mga numaibos adi na oras ti kwartata. Nakon, inteng. Ay, pakanumton dagiti baboy ko, Ay, papanam ngamin aya? Inkam nga rod ijay ilay. Taagilibre ni Marituyang. Ay, saan kan amapan? Kas lagun dawayan yon ni Marituyang, no kasta? Anya agong gundawayan. Na, Kat isumat ti agpilit nga agpaili kami ita. Talo kami kada marikwanang. anyak aramidin nyo ejay ilay. Agilibre nga rod ni Marituyang. Di siyempre, mangan kami iti restaurant. Kasjay. Ay, basta saan ka amapan? Aglaba ka, kansi kanto timang pakan, kadagiti baboy mau. Italaang mat asikatimang pakan. Ay, da papanak. Amangan no marabyanak. Nakapulus akon. Innakon. Sikanti makaamo ditoy. No di mo pa ka dagiti baboy ko. Agsungbat kanto kanya. Ay, parparitan ka aramwar, magpilit ka. Ay, sige, pakamu ka. Sa dino ti papanan nyo atalo ababakait. Ijay ilay, kwaraw. Malako kumaray. Aglugan tayon iti tricycle ni kwaraw. Taar kila ikaw. Wan Maray. Wen, Maray. Kwaraw. Mano ti arkilam aging ga ijay ilay? Ha? Ay, kas iti sigod Sige, ikan iti sangaribaw. Ha? Tapno addamot pag meriendam. Talaga? Ay, much money ka talaga, nanatuyang. Of course. Alang arudan, lumugan kaya untain tayo ni Jay Ilay. Anya ko kumaray. Nakapili kayon iti bestida yaw. Ay, wen, Maray. Nakapili ako. Thank you, sabong-sabunga. Oray siyak, Maray. Sabong-sabungan mo't da ito'y napilay. Ay na, agpapada tayo iti napilay. Sige, mangkita kayo pa'y iti sandalyaw. Talaga, Maray? Sure ka, Maray? Wen, sandal, pantay, braken half slide.
Ay, Sigay, mangkita kayo iti kayat yaw. Siya tiyang bayan. Ariglado, maray! ay na, nagsayaten, Marituyang. Wan ako kumaray. Sige laeng, siya tiyang bayan. Ala, mangpili tayo iti kayat tayaw. Aday ta. Inyog dandag iti order tayaw. Ay na, nagadaw, Maray. Wen nga, Rod. Ay na, saan tayon samot ang maibus amin? No di tayo maibaws, di ipabalkot tayo tayawid jaon. Ay na, nagadaw, Maray. Lechon baboy, fried chicken, Pinakbet, sinigang abangos. Ay, pansit, cake, salad, kan adapay ice cream tayaw. wan ko kumaray. Alakit tayo, mga tayaw, siya ti taya. Nagsayaat kan, Marituyan. Ay na, nakasaysaya at ka marituyang. Ay na, saan mi apagarupan nga iranod na kami iti kwartam? Ay, katuan sigay, mga tayaw. Ada ka mo gaya man tuyang. Anya nga dagita ginatang ma. Gimatangak iti agkakapintas a badaw. Katsya ngay. Ingkatangan nakadimay. Saan na? Tadyak mo't amuti kayat mo. Sikan tulatan ti gumatang iti kawis mo. Sige. Agudungak may inton bigat. Tagumatangak mamut iti para kanyak. Daytay sapatos ang inginaay. Tapno nalagda. Nang runa ket birthday pa inton umaya sa badaw. Kaya't ko tagsilibrar nga oray simple laeng tuyang. Katuan agsilibrar ka ba daw? Kat daytay bongga. Simple laeng. Tapno makatipid ta. Tadyak kaya't ang maibus adagos ti kwartata. Taplano ka padakkelan daytoy balay takay. Inakto ka sa rita dagiti karpintira. Bayang pailaeng tuy balay. Nalagda pailaeng matoy balay ta. May mayat no palagdain ta. Tamangan no agbagyon to manay. Kit may tayad ti bubaong. Next time town badong. Ti kwarta ta ita. Paglang ay ta pailaeng. Aglang ay ta. Kabayatan asibibiyag ta. Ala, magantan, inteng. Ado da ito'y si daan ta. Inlibre ni Marituyang dagita. Saan la adagita ti inlibre na? Di magas kami pa'y ije paggatgatangan iti lechon manok kan lechon baboy. Aya? Kat apay, kasla di mo kayat akanad? Agure ka. Sigurado ka alibre da kita. Katwan, Sige. Kanimla da kita, banang. Jak kayat akadan. naa. Taapay, Kasla nga min palabog dayta. anya a palabog. Jak amo. Basta palabog, iti panagriknak. Alakit din, mangantan. Nagaduday ta. Sayang ba? Ipakan mo laangan ka ni Blakay. Wano kadagiti baboy mo. Naglastog kan, inteng. Basta. Jak matik akanin dagita. Ngamain, kasla palabog, iti panagriknak. Marikwanang, kumusta nga dagiti si daan nga inyawid mo? Sindam ka day? Ay kukwan anda pa ilay jay ref dagiti daduma. Inikak ni Violet ta adumay. Hanggang amom ka day. Saan akayat ni inteng? Panagrik na kano kat palabog. Ha? Narawat ni inteng iti karnay. Talaga adi na pinagan dagiti insangput ko. Kasta aya. Anya palabog ti kunana. Jakman amaw. Basta siyak si Daklat ta. Ngamin, inted mo ni Marituyang. Saan tamot at inakaw. Isumay. Maribanang. Nagsaya at talaga ni Marituyang kadataan niya. Nagado ti inlibre na kadata. Winning harod. Ay sabagay, ado nga 20 kwartana. Kasla saan ama ibaws.
Maribanang, Kapitan, awisan kayo inton bigat ije balay nga may birthday ni Badong Kao. Ay, wan, Maray. Awan parikot. Birthday ni Badong mo inton bigat? Wen, Kapitan, Na. adu ti sagana. Iso ang maawis kayo adu akin ni Maribanang. Ay, wan, Maray. Ariglado. Ay, sige Maribanang Kapitan, umay kayon to inton bigat. Wan, Maray. Ariglado. Ay na, nagseksi ka ba tan, Marituyang? Kasla si kamot tan tiyang birthday. Wen amaray, special day ting aldaw. Iso siyempre, agpasiksiyak mo ta. Wen nga agpaisaw, Maray. Rumbang lang agpasiksi ka at a birthday ni Badong Mau. Ay, bongga talaga na ito'y kasangay ni Badong mo, Maray. Nagasam? At dapay cake ang nagdakkel. Wen maray. Kan nagado a balon. Sakit, nagdakkel ti lamisaan ang nagyanan ti taraon. Ay na, nagado. Kasla kasar. Weng nga rod. Mala, aguma kayo amangan. Sige, intayong, tairugi tayong timangan. Talaga ginastusam ti kasangay mo, apan. Nituyang, ti aking kapanunutan iti daytoy, pare. Tano siya, saan kumakastoy kagastos ti birthday? Ta simple lang, ti kayat ka. Ay, nakapurma ka. Best informal attire. Nituyang ko man, pare. Kastoy ti kayat na nga isuot ka. Mala, awan matdakis na ta nagtaer ka man. Ay, thank you, pare. Happy birthday, pare. Thank you, pare. Happy birthday, Tata Badaw! Apaw, nagtaer kan. Thank you, Kwarog. Baknang kayo talaga, Tata Badaw. Awan regalo ka. Tamok mat amat sumani kayaw. Ay, oras siya, pare. Awan regalo, parits kayo mo. So, mas daawak launay. Unraw, mas daaw kami lang unay kiniangkail. Apay ngay arich kayo ita. Saan yung adamagay? No apay arits kami ita. Alaki day, hintay mga nay. Takalpasan na. Agsyat tayaw. Adaw, ti red wine ka. Ay, talaga? Wow, mayata. Wine, red wine, ti inuman tayo ita. Tay nangina a red wine. Ay, agsapagaya man. Ay, Badaw, agringkan. Agsapagaya man, bumangon tanta agisimpata. Tanay, nagaduti rumbang ama isimpa. Apay asak lang ay. Mapanak ita ija ilay. Anya terami dami jay ilay. Ingkarik kada marikwanang kan maribanang. Nga igatangak ida iti kwentas. Anya? Wen, kwentas nga agpapada sa gagay sa kamay. Gastos ka mudla, gastusan. Ay awanay, indulin ko nagita kwarta. Ta mga noibusan. Ay sana mabalin nga idulin mo. Gaputa siyak takin kwarta. Siyak tinangabak, saan asika? Wina, ngam pagpatarimaan ta nga rod dito'y balay ta. Wan, ngam saan pa'y nga ita? Inak kasarita dagiti karpinteraw. Tarugyan tan, apatarimaan to'y balay ta. Padakilin ta. Inton sumarunong. Ala, bumangon takit daing, taing kami ijay ilay. Si kamot, agisimpa ka dito'y balay. Tanay, nagaduti wara. Wow, ay na, nagpintas talaga na ito'y kwintas, Maray. Wen nga rod, Maray. Ay na, sasagay sa tayo. Wan ko kumaray. Agpaparis tayo. Agkukumari tayo. Iso nga agpapada tayo iti kwentas. Ay na, agyaman kami, Maray. Thank you, Maray. Okay laeng kukumaray. Okay laeng. Mala, intay mang restaurant. Ay katuwan Maray. Sige, Maray, tanay, mabisina matay. Jak ngamin nangan itag sapa. Mala, intay yung aruden mang restaurant. Kalpasan na. Umuna kayon ton nga agaway. Tada pa'y papanak. Alangarudan. Intayon, Maray. Sige,
ta makitsindaak pa'y mat. Ay, uray siyak. Makitsendaak, mat. Sigay. Ingkay tungarod makitsinda kalpasantipan nangan tayo. Okay lang kanya. Ikan kayo iti sagdo 2,000. Ha? Ha? Wan, manumot laday ta pakitsindayo ngay. Ikan kayo iti sagdo 2,000 kayaw. Apay nga ito yan. Inalamot amin na ngayon lamang ko a kwarta. Awan mo na batay. Kwartak day jay. Nang ipalam ngay. Napan ko yung taya Ha? Amin? Katuan. Pinindak ti amin a pagtatayaan ijay ilay. Ayun na ikanto yan. Awan ka diti panunod ba? Di nakman ungta nakastabadong. Tanalalaingak ngam iti sika. Urayom laeng. Ta sigurado nga ad-ado pa iti kwarta as sumangpet kadata. Anya nga ita. Anya nga iti makunam, tuyang. Awalain. Sinayang mo ti kwarta. Ay, sana mabalinda itahoy pa daw. Awan na pulos kwarta kaun. Ay, sana mabalinda itahoy. Kasano itan ti pagpatarimaan ta dito balay ta? Ay, sana mabalain. Awanan kwarta koray sintimaw. Ay, awanan. Di kanto madim nga kanyak. Anya nga ita. Nasaya at tanda ka dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang. Apay, Maray. Kayat ko nga ibaga, abayadan nyo amay dagitin inted ko kada kayaw. Agraman panangan tayo ijay restaurant. Anya? Wine, bayadan nyo, tasaan gayam alibre dagijay. Nay, apay ngay akasta, Maray. Na, ipabayad mau. Idinto ta si kamat tinagdisnudo nagilibre. Wine, ngamsan gayam alibre dagijay. Iso abayadan nyo. Anya? Tinutal ka o ti bayadan niya. Kat sagta 30,000 kayaw. Ay, saan na mabalain, Maray? Imposible akasta ti total na. Kan maysa, sika tinagdisnodo ang naglibre. Kung dilibre ka, agsinger ka. Isubliklaan ang dagiti ginatgatang bawa para kanyak. Oray siyak, isublek. Awan ti bayadak ka nga oray 5. Ha? No agpilit ka, Marituyang. Lugubandakhan. Ha! Pag tinulungan ta luguban, Maribanang. Wine, irukitan. Sige, posisyonan tan. Ay, sos! Ay, saan na kaluguban ko kumaray? Ay, nga pangasiyaw, tangbayad kayaw. Tawanan kwarta, pulos nga wadaw. Ay, daitakit nga minanatoyang. Sika, tinagdisnodo ang mangilibre kadagiti ko kumarem. Sa ita, ipabayad mo, taawanan kwartam. Talaga alugubanda ka. Gapo iti surundaken ka. Hala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan
Teng! Nagatang mo matantik at gata nga masok ka, Marituyang. Apay, di ka agawed. Saan pa'y maray? Marikwanang! Gumatangak man iti shampoo. Mabitlaang maray. Ay, agdigos akman, sakbay nga agbuyak iti teleseryay. Tamadi kanukat no agbuyak ka pa'y, sakbay nga agdigos ka. Ta syempre, mabanog ti mata. Ay, kawan maray. Anya ay at teleserye ti Buybuya Maribanang. Anya ti title na. Daytay, mahal ko, bakit ka kumaliwa ti title na? Ay na, agpada tagayam iti Buybuyaan Maribanang. Ay, uray siyak, buy-buyak mo. Dayta. Ay, karurod ko ijay tay kontrabida. Nagpintas to pay. Siyak mat, ti kay kayat ka o jay dunya. Nakan anos. Ha? Karurod ko day jadon niya. Aginaanos laeng. Ngam inton nakatali ko jamanugang na. Demonyo mat gayam. Naglaing topay, kay kayat ka. Mas nalalaing ajay kabait. Ay, mas kay kayat ko jay bida amanugan. Day tamot bida manugang, martir, awan ammo na. Na, anya nga raw ti mas kay kayat mo, jay kabait, akwarta laeng ti ammo na. Kas jay atin nalaing. Ha? Sabagay. Kasta kamot ngamin kahit Marituyang. Kwarta la ti amom. Uray maday. Aramidam. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Ha? Katsi ka ngay. Kapadpadam takay kayat mo abida. Awan amuna. Iso nga agan anos kalata iti asawam nga awan met amuna kapitan. Awan utak na. Na. Naglastog kan nga agsasao. Akasla nalaing ka. Apay, nalaing ka aya. No nalaing ka, saan ko maakas tatibiyag mo ita? Mas mamirmiraot kayo pa'y kanibadong mo. Ngamda kami kanintay. Uray tasan kami, madam. Hep! Sumardang kayon. Apay ngay nga aga pa kayo matan. Personal mo tinabiyagyaw ti bagbagayaw. Saan mataday tatitupi ko tayo? No di ka tayo buy-buyaan tayo at teleserye. Dahito ngamin abanang banangan, tauy-uyawin na kami kinibadong kaw. Hoy! Tuyang buyang yang! Uray sika kat inuyaw na kami kanintay. Hep! Huston! Huston kunak! Ala, agawid kayo langan. Diyak kayat nga dagsisinong bat ito istor ko. Ala, agawid kayo! Inak man langan. Che! Kamot Ay, nahay. Urayak lagling at kada kayo kan ni Marituyang. Sige, inakon. Amok mo't lang ani tuyang buyang yang ti isakit mo. Kuanang baak. Na? Inak gumatang iti shampoo iti sabali nga store. Saan la si kati ada store na? Na. Ay, inayon nakpaya kagura. Agad awam mat imbagbagak kontra kang kuana. Aniyan? Alan, badong, rumwarkan, taing kaibalas ti pananguyaw ni banang-banangan kadata. Agasam, mamirmirao takanaw. Napan ka lagi matang itiso ka. Ngam nakiapa ka mitay. Ni banang ngamain, naglastaw. No apay ngamin nga imay itay ijay tersina ni Marikwanang. Kahit Ay, saus, di ka nagdamag. Ingkakit ti babunan da banang banangan. ay di nakiramraman iti kinadangam. Isakit nakmat abadaw. Amaw kabasol mo. No apay nakiapa ka. Takas tamay kay tuyang. Ay, sana sakti mo na. Dahil abanang. Saan ka man lang aminan na rumrumwar? Dahil ka lang makiap apat amaw. Nagalas mo't ita ti panagsasao kanyak ni banang. Disong batak mo't Di oray man agpinungat kamay. Mabalin ka day, tuyang. Liklikam ti makiapa. Sana nasaya day tangaramay ti bakbakitan nakaskin ka. Ay banang, kapitanak nga asawa.
Iso ano mabalin kat liklikam ti makiapa. Takababain. Ibagadan to aman nakiapa ti asawa. Masurunak ngamin kanito yang. Ha! Awan kanut amaw. Iso nga agan ano saklat ta kano iti sidong mau apadak nga awan ammo na. Nga awan utak na. Kasta ti imbaga na. Wan, inteng. Iso akagurgurak na di ato yang buyang yang. Iso asika inteng. No umay makikapi dito'y ni Badong. Saan mo apaunagan? Mawatam! Na? Apay nga rin naguwas ka ngay? Wan, gaputadyak kayat nga umay agkap-kapi na di Badong dito'y balay. Amangan no mapagsasawa. Ay, kasto na banang. No apayo ababakay. Di da kami ramraman alala kaya. No apayo laeng. Na. Apay, di nakisakit? Ay, saan akasta? Tunggo. Isakit ka at asawa ka. Ang emti ko na. Kahit pa nga asiyo tasaan da kami nga iraman iti apayo. No apay ngamin nga aga-apa kayo ababakit. Agkukumari kayo pa'y. Di yukat kumaurnusan no anya ti apayo. Tapno mayatlat tatilin na nganyo. Imbis ada kayo ti agbalin amodelo. Hostone and tang! Na. Di kan sumanaaw! Ha! Di ta ka man langay! Na. Ay, anyan ni Panang. Di na kaya ti dumag iti pamagbaga. Agtaw, itataba umay kayo para manan iti mulak apitchay. Adaw, isungay kang kayaw. Ay na. Agyaman na ka ako, Arog. Thank you, Ay na. Nagsaya atin nga Sapay fresh launay. Ay, wan, tataba Awan bayad na? Awan, libre. Isublem day ta apitsay kinikwaraw, Badong. Ta saan ta pagtatakkunan day ta apitsay na, tapasig alitsaw di sidsidang ta. Kaano ka pa'y mo't nagsida itilitson, tuya? Basta isublem day ta apitsay. Aguray ka na tuyang. Apay ka ding agungot ka. Ikang kayo lang arudan iti libre anatang. Agungot ka pa ilang. Ni antem aba ng banangan ti pagsidaom iti pitsay. Tapno aglimpyo ti utak na. Kwarog. Agyaman ak iti da ito apitsay, Next time again. Wait! Nay, inagaw mo mutin kanyak ti pitsay, tuyang. Nay. Apay nga ngayon purwak mo mutin ti pitsay. Nagalas to gali, ma'am. Saan ta pagtatakkunan day ta apitsay nga inigas? Umunagtan, Badaw! Ay, saan? Umunagtan ko na! Unay mo, tinaramid ni Nana Tuyang, close friend. Nainsulto ak nga round close friend. Sige. Inayon ko nga itad kan kada ito ipitsay nga itad ko kumakadata ba daw. Sayang may. Katuan agyaman na klaunay close friend. Umay kan to inton aldaw Tadito'y kan balay ko amangan. Ta ilutok da kita pitsay nga intad mo. Una, umayak tao. No apay nga min nga ikampay la ida iti pitsay mo. Katuna, tawan mat nga rod masidsidada ako na ni tata ba daw. Kanayon nga min nga umay makipangan ni tata ba nung balay kaw. Tawan ka no masidsidada. Sa ita, kastapay ti inaramid ni Nana Tuyang. Apay ngay nga ta. Diyak nga rod amaw, close friend. Biddo ti inaramid na. Biddot talaga. Ngamin, awan mo't madi nga inaramid mo kadakwada. Ngam apay nga ininsulto na kalaunay ni Nana Tuyang. Nukasta, inraman nak nga rod ni Nana Tuyang itigura na kiniantibanang. Tawan mo tiga po ng insultuan na kanimari Tuyang. Anya matain. Ang bayam ko ro. Saan mo atutupad tabak-bakit anday dyan? Nung nga isumat insulto akang kail. Saan nga tamot masair? Ay, saan Di mo aramid ang tikasta. Palabsam latan tikasta nga inaramid na. Tadumtang to ti aldaw. Nga umay to agpakawan kan ka. Apay nga minakasta ti panunot na. Katbakbakatanan. Saan ka di nataanganan ti may sa tao? Katrumbang kumalimpyo ti panunot na. Saan mo't nga rin nagpapadak ti panunot ti tao ko raw?
Sa bagay, tano kapadpada ko maninana tuyang iti panunaw, siguraw, intupak kun aja pichay iti rupa na. Ay, naibaglaangan atan, di mo inaramid ka nakat. Naimbag ta nakapagtepel ka. Unang tanggal. Tauray mo't ni Ante Mabanang. Ay, inraman namit aginura ni Pare Badong. Gapo itigura na ka ni Marituyang. Ha? Apay ngamin na ya. Nagpadaan damatang. Wan, nagpadaan da. Baybayaan mo na. Bakit damutan? Nay, nagkapuan da ito apetchay, inteng. Mayat Naganus da pay. Ay naimas da ito. Hindi ko araw. Hindi ka naman ni Violet, ni Marikwanang. Pangramanan tayo kano itimula na. Ay nagsaya atin. Ay, amom ka day. Inraman ni Marituyang akinaguran ni Kwarog gapo iti apayaw. Ibarsak na kanaw, tiintad ni Kwarog apichay. Anya? Ay naglastugan. Pay mantay nakpabainan. Ay, satsan. May amon. Di mo na yun ti apayaw. Ti awanan bain ato yang boyang yang. Takas tati naramid na kinikwarag. Ay, so asi ka. Saan mo nga iraman ni Pare Badong akagura? Tawan basol na kan ka? Tada kayo mat ka ni Marituyang tinagapa. Ha! Agpadadala ang agasawa. Adda aya limpyaw a panunot da. Sa dalan nalaeng no adda ka sa pulan da kadata. Angem no awan naglastogdan. Kunamlan awanan ka sa pulan da kadata. Ay di kan agung-unget. Tapno saan ka anala ka bumakit? Uray siya, Kapitan. Inraman nakmat ni Maribanang akagura. Tani ka no Marituyang ti kanunungak. Ay, day tati maday. Tairaman dati saan arumag. Ay, no apay mo ngamin na napagsasaritaan may ti may papan iti teleserya abuy-buyaan may Idikwan, agpinudot damutin. Sa bagay, kasta talaga, tadalat tati dite pagkikinawatan no daduma. Basta ti importante ko ma. Kita mutay ti agamires. Nga iti udi na. Maamiris tayo nagbindot tayo. Kahit ilintag tayo, ti madingan na ramid tayo. Wana, Kapitan. Bala, kasi kat ti makaw-awat kadakwada. Bagbaga amlat tayo da. Tapno saan amadadal ti pa nagkukumarya. Wan, Kapitan. Adto'y kwarog. Ingka ito dahito ko ni Toyang Buyang-yang. Anya day tantay. Tay inted na abado ang naggapo ide iti package ti kaanakan na ije Amerika. Yay. Isublim kan kuan na daytoy. Itupak mo, iti rupa na. Ha? Apay nga isublim may antay. Kat inted na nga raw. Ha! Ingka isublay. Jack kayat dagita abado. Di uray man imported. Jack pagtatakkunahan. At tawi na natuyang. Papaisubli ni antay. Dagito'y kanutay inted mo iti ang naggapo iti pakay. Ha! Nasaya at taimay ka. Taisublik mat kan kuha na tiinted na at teddy bear. Jak mat pagtatakunan. Isal-sal mo itingangana. Unay kayo nababakit aya. Basit labanag ng padakalan niyaw. Ay, saan asyak ti karkaritan ni Antim abanang banangan? Tanudyak makapagtepal. Amangan no sa buwagak ti buok na iti gasolina sa kontoporan, ha? Yay! Ha! Ibagam ka nito yang buyang-yang. Nga amangan no jay buok na ti sa buwagak iti gasolina kat gumil ayam adagos. Gusto nantay. Agpinakawan kayo kit di kininanatuyang. Maditi aging ginura. Ay! Uray saan kaming agpimpin nansin iti 5 atawan. Ayos lata. Naa. Ikaibaga na itakan kwa na. Awan mapukaw kanyak. Ibagam ajak pagtatakkunan ako maray. Ay, gusto nantay. Sanda kon nga ibaon pa. Jak kahit ti may ramraman iti apayaw. No di urnusan ti apayaw. Makamu kayaw. Bakit kayo anyway? Ay, sa anak pa yabakat. Nituyang ati bakat. Ha! Agat pinadays. Gusto nantay. Di kaya pungtutan. Daras kayo abumakit no kasta.
Ingkay kat makikapyan kininana tuyang. Tapno agsubli tinaragsak apa naglangin niyaw. Marituyang, imayak ta kayat ka nga awisan ije balay ko inton rabi eh. Ngamen, agluto akiti na imas amakan. Aya, naimas amakan? Wen, mare, iso nga umay kantawan. Di kag danag, ipasigurado ka na imas to timakan na pagsangwan ta. Dua talaang? Wen, mare, dua talaang. Iso nga umay kanto, mabalin mulat ta nga isurot ni Badong mo no lakit di ta kayat na. Inayaban kayo amin nga agpapan ka ni Kwarog, tapno aglalanglang tayo amangan, para iti kapiya. Kinunam, ada tayo laang kada inteng. Ngam apay ngay nga ada ni tuyang buyang yang. Kunak no dua talaang maray. Ngam apay nga damot ni Banang Banangan. Ay maawatak ti kayat asawan ni Marikwanan. Uray siyak. Maawatak may ti kayat na mapasama. Kayat na nga kapya kayaw. Bawal ti away-away. Wen, kasta ti kayat ko. Mabalin ka de nga agpin nakawan kayon adwa, Marituyang kan Maribanang. No anyaman tinaysawang yu iti tunggal maysa, anak kasairan ti tunggal maysa kada kayaw, agpin nakawan kayo kuma. Una, maditi agiginura. Awan ti piece of mind yun no kasta. Unya rod Iso nga agkapya kayaon. Sige umado ti kurat-rat di tarupa yaw. Nugura ti adda iti panunot yaw. Alan Maribanang, Marituyang, agpis kayon. Isubli tayo kumatiragsak, iti nagbabaitan tayo. Mala, si Kante umuna ang makikapyabanan. Sige. Sorry, Marituyang. Sorry Sige. Suri Maribanang. Suri na suray. Suring-suri talaga. Sorry, Marituyang. Sorry. Suray Maribanang. Suray. Sorry, Maray. Suray Maray. Ayos! Mayatain! Ala, mangan tayon! Adobaw, salad, pansit kan kaik! Ayaw! Ay, sakbay amangan tayaw. Kaya't kayo pa'y apalagipan. Nasasaya, no adalat ta pa nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iti kasta, maliklikan ti apa. Ay nalawag ka day Banang, Marituyang. Wen, inteng. Wen, kapitan. Husto ni Kapitan Nanabanang ken Nanatoyang. Diyo idala na dagos iti pudot ti ulo. Ket panagpakumbaba ti kasapulan. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay!
Kapitan Enteng! Talaga? Ilibre nak iti lunch, Kapitan? Ay, uwan sekretary. Awan ni Banang ita iti balay. Nagudong. Iso asigurado nga awan na lutaw. Talaga, Kapitan? Uwan! Wala. Ita mag-restaurant iti parada at ti tricycle. Naibas ti luto da iti. Sige, Kapitan. Agyaman na ka. Uwan. Awan ang yaman na sekretary. Basta sika. Sige lain. Ag-order ka iti kayat mo akadem. Husto da ito yan, Kap. Doa po tahi asidaan. Daytayin na po'y mo ngay. Nayon na ba? Husto da giant, Kap. Jak kaya tilumukmag. Una. Kakaiso na asiksi ka. Talaga? Sexy, Uwan. Adayo ang mas siksi ka ngam di Banang. Thank you, Kapitan. Mga tagarudin. Sa kunti agbayad kalpasan ang mga ta. Enteng, pwede ka nagawid ideal daw, kat nagluto ak iti si daunta. Sapay ado tay ilinutok. Anya ya tilinutom? Tinuno at tilapia ken dinengdeng. Aya. Apay adi ka nagawid, kat imbag hakmet nga agawid ka. Sa anak ngamin ang mabisin. Iso ajak nagawid. Nagmerienda kami ngamin, idi 11:00. Kasta ka day. Nala, si dauntan tungarudan inton rabi Ado day jay. Uy, Mare. Aday inutang ni Kapitan Alakok abang banglaw. Sagse 750 pesos. Bang-banglaw ti lalaki? Uy, Mare. Nay, apay nga awan impakita na kanya. Sa bagay, saan matanas kan ngay pakita na? Ay nasken laeng Ay, sa bagay Kaano nga inutang na? Idi na minsan nga aldaw, Mare. Agasem ngay dayta. Sag 750 pesos abang banglaw. Wen, Mare, tanabanglo talaga day jay. Kasta ka day. Bayam, Mare, ngagbangbanglo ni Kapitan. Tapno na bang lumait. Ngamay, nudaduma, agat nuang. Ha? Ay, sorry, Mare, angam. Dahita ngamin timadlaw kukankwana nudaduma. Aga nuang. Enteng, ayan tibang banglo nga inutang mo kan ni Mari Kwanang. Ito day. Ibulbul Sam. Una. Ikaman pa'y ang nag-interes ka itibang banglaw. Katun tapno na banglo ak nga asawam. Awan sirbi day tabang banglaw. No di ka mat agdigaws. Nagdigusak mat itay agsapa. Kahit nagbangbaglo ak pa'y Nasaya at nukasta. Sige, bayadam to day ta inutang mo abang banglaw. Inton maalam ti honorarium mo. Una. Nasaya at matkit day, no agaramat ka itibang banglaw. Sumit. Siyempre. Ibagan to dagiti masabat ko ang nabanglo ak nga asawam. Amay sa anataer, kahit nasiglan a kapitan. Ay, aguray ka. Nagdigos ka nga agpaisaw. Agam, badom sapay la din namin san nga aldaw day ta suot mo. Saan nabali at nabaglumit? Ay nainteng, agsukat kamot Nangruna, nunapan ka nagiwayway itinwang. Tawan sirbi day tabang banglom. No agat nuang kantumot laeng. Hanggang, apay nga intimplaan na ka ni sekretarya iti kapain? Katwo na. Ay, nagimasun. Itamang pa hanggang. Awan matdakas na. Ay, nagsiksi ni sekretarya. Wow. Hanggang, nakita kayo ado ay di restaurant idi na minsan nakalman. Ay, uwan. In libre, napankam nangan. Ang mapay nga di na kayo nayaban, kapag daklang mo di paradaan. Saan nabalikan ka tada kwartam nga ikaan maw. In libre mo gaya may tilas ni sekretarya. Wala. Apay nga mailibre ti sa bali ataaw. Idin to ta sakit saan. Ay, bay anak kadilat takwaraw.
di kag tagtagar eh. Wow, siksi nga mini sekretary. Iso ang magustuak. Anya, wala kang kay. Di kalatan nagtagtagar eh. Kunat, bayan naklatan tapakaragsakak day ta. Ay, dakas day tangkay. Ang mga numamuan ni Antay, tudas ka. Saan mo ngamin nga ibagbaga? Ay, nangkal. Saan lasak ti tao dito'y kabildatan? Ay, basta di kalatagi pulpulaw. Bayan naklatan tapakaragsakak day ta. Ay, nagpanglukan, sekretary. Daytoy tay inted mo, Kap. Talaga na banglo. Ay, di maya taos usaram gayam. Una, magusto ti banglo na, Kap. Ay, uwan gayam. Intanto aglans. Ijay laon ti papananta, tanay imas ti makan ijay. Sige, Kapitan. Ngam, awan kas ko ita. Di ka nagparikuta, siya ti makamaw. Sige, Kap. Ngam, nakababainan kan ka. Anya kumat pagbain ng kat, awan mo't dakas nga aramidin ta. Sa bagay, Ilibre ka manan iti lunch. Maribanang, magustuam ka di mo lang tay bangbanglo nga inutang ni Kapitan Alakok? Imutang manan? Kawamot, bangbanglo apang babae. Siyempre, para kan kaday jay. Aya, kaano pa'y? Di na minsan nga daw, maray. Nay, awan mo't inintid na kanya. Nay, ay, nalipatan na siguro Damagam to kang kuwan Tabang banglo ti babae day jay. Maribanang, nakitak mo't da sekretary kon Kapitan. Simrek da iti restaurant di talaawd. Ha? Wen maray, simrek da iti restaurant. Amangan mat no saan aniinting jay nakita. Iso maray, mang restaurant da siguro kini sekretary. Kasta ka day. Kasla da relasyon da. Ha? Wen may kasta ti panagawat kaw. Anya? Nasaya at tasimangpet kan, inteng. Apay ka day. Imbagak nga agawid ka itay aldaw. Ang di ka nagawid. Apay, napanam? Adak ije barangay hula. Nanganam itay aldaw? Sa anak-anangan. Taapay, kat imbagak met nga agawid ka. Taagluto ak. Masadutak nga ron nga agaway. Kasta, apay nga ron asimrak kayo kan ni sekretarem iti restaurant ijay laod. Ay, nagkuna? Saanan anaskan nga ibagak no asino? Ay, ulbud day ta, no asino man. Asino tinagbayad iti kinanyo? Ni sekretarya? Imposible. Iso talaga. Ayan ti bangbanglo ti babae nga inutang mo kan ni Marikuanang. Kwa? Jak mo ti ayan na? Napukaw mo? Ay, win. Kasta nagpaisaw. Ay. Sigurado ka? Guri ka man. Lagi pagman no sa dino tinangidiswa. Mabiit laeng, sekretary. Oh, nanabanang. Mapan kayo kadidita barangay hall? Meriendan samet, day tabit-bit mo. Well, nana, impagatang ni Kapitan. Nagbanglo tabang-banglom Nangalam iti day tabang-banglaw? Katno inted ni Kapitan, nana. Anya? Addaman la damagag, sekretary? Napan kayo kano ng restaurant kan ni Inteng, ijay laon. Wen, nana. Masadot ka nga agawid. Iso nga inawis nak amang restaurant. Kasta ka de? Umay ka, nana banang. Mapanta dita barangay hall. Taag merienda tayo kada Kapitan. Sige. Saan akong asumurot? Taadanas kan. Apapana. Ita taadakan, Inteng. Agsarita taman anaimbag.
Apay nga imutang ka iti bangbanglo, kat inted mo ka ni sekretary. Ha? Inlibrim pa'y gayam. Idinto ta siya, kat uray na minsan. Dinak pa'y pinakan iti restaurant. Sa nabali at awan mo't madingar aramidin mi. Kaya't nakadiasawan, ani sekretary ti inyo tangam iti perfume. Anak ko matidakas na ngay. Ha, imbag man. Idinto ta siya nga asawam, kat dinak pa'y maikan iti perfume, nga uray lalakaon laeng. Kwa, Kan adda pa'y naamwak ijay paradaan ti tricycle. Nakita na kayo kano ni Bakat Inday amang mangan ijay restaurant. Anya? Imbagak iday nga agawid ka, gaputa agluto ak. Ita, di ka nagawid. Tagayam, napan kayo nangan kan ni sekretarim ijay restaurant. Anya ko matdakas na ngay. Kursunadam da dyan sekretaray. Anya, kwa. Pumanaw kan, wanaw inak ipungot ni sekretaray. Agpili ka! Basta tinapasama ko raw. Iso apip manawak ijay balay. Hinarigatin. Ibabainak ni Banang itiar aramidin na. Agasam tamapan na kano ipungot ni sekretary. Basol mo hanggang. Daytan jay bagbagak iday. Awan mo't madi nga inaramid mi. Talaga mo't ama diti inaramid yaw. Agasam. Kung nagayam ni Antibanang nga agawid ka, tagluto ka. Ngamnapan mo kid din inlibre ni sekretarya mi jay restaurant. Ha? Sakit inyo tangan pa iti bangbanglaw. Idinto ta di mo maikan ni Antibanang iti bangbanglo na. Anya? Sana na siya ati kasta. Tanya nga iti kunang iti taaw. Ang mga no ibagada nga da relasyon nyo kini sekretarya. At da nasawa mangkail. Isu arumbang nga isu ti unaam. Kursunada mo't ngamin ni sekretarya. Saan ba't Saan kayo nga kuy-kuyog pa ya? Ngamain, mga no machismis kayaw. Kat pakadadailan nyo dayta. Sorry, Abanang. Saan na maulit? Ha? Pixman, saan na maulit? Sorry. Agasam inteng. Yutangam pa'y ni sekretary iti bangbanglaw nga agbalor iti 750. Idento tawan to pa'y maigatang ta iti sidaan ta. Kuwa ngamin, Banang. Amaw! Kursunadam ni sekretary. Isu asigay! Ikan ka iti waya-waya. Nawayakan kan kuha na. Kuha, saan mo't nakasta? Taan niya nga rot ti kayat asawan ti aramidam. Nailawan la day jay. Isungwarod ako nakasaanan ang maulit pa'y. Sige, pakawanan ka. Ngam pagserbian na ka, sikat agluto, aglaba, agdalos, kan igatangan nak iti perfume, kan dadumapay apagpapintas. Ha? Tano saan, sika, wano siya, ti pumanaw. Nasarbo na ako na. Agbanlaw ako, tagasal lapayak to na. Ngay. Ay, nasayat tayo may kakwarag. May kuman buludan tayo wasay mo. Jakmatan masapulan ti wasay ikaw. Agam sakbay na, tulungan na nga aglaba. Tanin na banog akon. Apay nga minasikat ti aglablaba. Kinapay adi mo sa rin ti washing machine. Kasta ti ko na ni Antim, tapno mapakawanak. Dusangin na kagapo kini sekretaray. Shh! Di mo balik sinday ta. Katita, agpatulong ka kanyak. Ata na banbanog ka. Ay, di nakiramraman di tadu sa mangkal. Nagkuna nga nga ilibrim ni sekretarya di restaurant. Sakit yutangan pa iti perfume na. Katay sagsi 750 pa eh. Sino nga iti misis adi agpungtaw? Imbag kumamot ado ti kwartayaw. Yan niya kabatan, taulitab manan nga ibaga data. Katuan mate, alagid dahin, ituloy mong ti aglaba. Tay nakalaan ti wasay mo. Ay, Jack, ipabulod kun kano, di naktulungan. Ay, saan ka kayat atulungan? Nutulungan ka, ungtanak ni Antay. Kan amangan no madubli pa iti dusam.
Ha? Iso nga ituloy mo latan ti aglabahan. Ay, banay. Ito yung tibang banglo. Saan ko nga inutang dayta? Ginatang ko iji ilay. Napanak nag-withdraw iti ingatang kao. Nabanglo daytoy. Well, pidisok iti lamisaan. Idulin mo to na. Nasaya at mag. Sige. Erogem nga rudan ti agdalos diti balay. Kalpasan na, agluto ka. Aramidak dayta. Kan inton maawat mo ti honorarium mo. Itad mo adagos kanyak. Mawatan. Uwindong mo. Tano di mo itad kanyak. Amangan numagastos mo iti kalilibrem kan ni sekretary. Hindi ba nang mat? Ita, no agusto ka kan ni sekretary. Sige. Nasaysayat no pumanaw kan dito'y balay. Saan? Sa anak nga gusto kan ko na. Iswa di nakpapanawan. Saanin ama ulit tinaramit ko dungo. Saanin? Ay, daytakat ngamin, Kapitan. Nainsulto ni nanabanang iti inaramid mo. Alam, agtungpal kan iti kayat na. Tabarang agbaaw ti pungtot na ken ka. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, siyak abing tagtrab-trabaho at damit kaduak ngam sa dukmat, ha? Siyaksa, matipaspasagidam to yan. Asino kumapay? Di nakpay amo at tulungan, nakailad kalatan dita. Anya ka di ay at irumbang aramidek. Nagadaw, aginaw, agwalays, sumakdaw, ken adupay anasken ang maaramid dito'y balay. Kitanda ka ba't nga agtrabaho? Awan pa yun ti maisang abagas, Ika gumatang Sika mutan at mapan gumatang. Nungay sika. Sikan! Sikan, ta sika tinagagay. Sika badong ha? Numakaluto aksan kamang mangan, sadot ka! Ay, unay katirurot kun maray, big-bigat. Wang nga raod, bigbigat nga gungunget ka. Sakit, saan mo pa'y amasagay-say tabuk mo? Ay na, kasano amasangok ti agsagaysay? Nagadaw ti asikaswag, siyak amin ti agtrab-trabaho ije balay may. Ay unay mo daytan. Kahit andama ni badong mo katulungam. Ay namaray, permay ti sadot na. Pulos asan amay baon. Daytakit nga mentirigat na. Ay, jak to pa'y maibaon nga umay gumatang iti bagas akanon may. Iso asikan ti may gimatang. Una maray, kapilitan. Kahit manwakilo abagas ti gatangam. May salaeng. Ado tilakok abagas, maray. Ginulpik ti bagas, tamok nga iso ti kasapulan dagiti tattao. Nasaya at magmaray. Imbes nga arak, bagas laangan ti lakok. Ay wang, saan ka ngaglaklako iti arak kas kada sigarilyo? Katalaga, mait. Agungat ni Kapitan no kasta ti ilakok.
Wan maray, saan mo alaklakwan ida? Agong ungit manay, ninana matuyang, kwaraw. Napay nga kung ungay. Yak man amaw, inaldaw nga ungit. Ay, madi ate kasta. Iso nga'y mayak dito'y paradaan niya. Taawisan ka man nga ginom. Ha? Agungit ni nana matuyang, no agbarte ka. Aramidag man lang, ti saan na kayat? Tore agungit nga agungit. Ha? Ayos day tataba daw. Awan mo't arak nga inuman ta. Ay, una niya. Tangay si kati agaw-aways, si kanti mapan gumatang. Way, mapanag gumatang. Mabit lang urayin na. Marikwanak, gumatang akman iti arak. Nay, di mo makita aya. Awan tilakok nga arak. Talaga nga awan? Bawal taglako iti arak. Tadapay lang pandemya. Nungay sikrito talang maray. At talakom nga arak. Awang nga raw. Sikreto. Saan nakakaskadag iti dadumang aglaklakaw. Nga ibagada nga awan tilako da nga arak nga ura damay. Ibaon ko man langin ni Kwaro nga mapan gumatang iti sa bali at Tersina. Anda nagatang ko nga arak, tataba daw. Gunakon kay. Hindi ba laso at Tersina tinaggatangak? Apay day ta marikwana nga saan na kaya taglako iti arak. Untan ka nung amin ni Uncle Kao. Hingga kidi ayaban dagiti daduma kadwata. Tagi inom tayaw. Sige, tataba daw. Ito'y kaditirsin ang tinaggatangan ni Pare Badong iti arak. Ijay bala si Watersena, kapitan. Oray jak aglako iti arak. At damit lat dagiti aglako. Amin sa Tersena dito kabildatan. Malaksid lang ang kanyak. At dalat ta mailumlumang daala ko da nga arak. Ay, saan na mabalinday ta? Ay, bagaan nyo mga min ida, kapitan. Tanay, oray aday patpatong palakerpyaw kan bawal ta ginom iti arak. At dalat tama dagiti agiinom. Kan agbabartag diti barangay tayaw. Delikado no umay dagiti pulis. Kat makita da nga adu dagiti agiinom dito barangay. Sika ti madaksan, inteng. Ay, dita nga ron tilikliklik kak mapasamak dungo. Ay kasanaw, adu matlat tagayam taglako iti arak. Imbawal ko lang nga roden ti aginom. Gaputa ada pandemya. Win nga rod, hangam adu matlat ti agiinom. Ay, agore ka man, tamitingag amin nga glaklako dito'y kabildatan. Ay, naskan atong palanda, ti paglintagan. Amaw nga dapay la pandemya. Aginom ka pay lang. At dagayam arak nga inuman mi. Dagita at Tersina. Apay ngamin nga glako da iti arak. Isudayat yung tam. Sana siya. Ireklamok dagita at Tersina. Hingga ito reklamaw. Isudat ti Sir Mudam. Sana siya. Unay kamatan marikwanang. Nay, apay maray, bigbigat anak kabanikas ka. Makaungungot gayam. Apay nga gungungat ka. Gapukan ka. At, nay, Ay! dinak itudo-tudo akas ta, tawan amo kabasol ko kang ka. Apay, saan abasol ter aramidam apanagila ko iti arak kadabadong ka? Apno ibagakkan ka, marituyang. Jak pulos linakwan iti arak ni Badong Mau. Kan oras sino pa'y nga umay gumatang. Apay ngay nga raud anabarbartek manan ni Badong Kao. Ginatang da iti sabali at Tersena Oo, sikan sama ti bagbagada nga gilamlamang iti arak. Ay, dinak pabasulan na kasta. Tadyak aramid day tamaray. Kagawadak. Amok tinasayaat kan saan. Oo, sa dino ngay nga raud tinaggatangan da Badong ko iti arak nga ininumda. Kat iti daduma Tersena Syakla ang aya taglaklako dito kabildatan. Di mo makita aya ngagsasalupangan dagiti Tersena ditoy. Apay ngay, kapitan. Kunak man no bawal taglako iti arak dito'y kabildatan. Bawal mo. Nagadumot lat na taglaklako iti arak. Inal daw amabartek ni Badong ka. Ganun ba? Kunak man no stricto ka, kapitan. Isuman.
Apay ngay nga raw, adi mo mat mabagaan dagiti Tersina, asan da nga aglako iti arak, di kagda nagmare. Tamitingak dagiti aglaklakaw. Bagbagaak ida. Rumpang lang! Ta saan lasyak tagrekreklamaw? Ado kami nga asawa nga agrekreklamaw, ta kanayon amabartag dagiti asawa bay! Ay na, Kapitan, awan na talaga lakok nga arak. Kanjak ugali tagilamang iti arak. Nagreklamo nga ron ni Tuyang iti barangay hall. May paike din nagunget-unget dito tersenak, Imbagak may, asaan na dito tersenak, tinagatangan da badong na iti arak. Nukasta, iti sabali at tersina, tinagatangan da. Wala, Kapitan. Tano ara sa asam laang dagitang aglaklakaw, anayonam ti presyo ti lako da. Ikanda ka dagos. Kasta aya? Wan, Kapitan. Sino ti sumungan? Nay. Nabartag Wang araw. Matumtumba amag na. Kaslam amok man. Ni kwarog mo da ita, Kapitan. Ay, anyagay nga tati umay naramidan dito tersenak. Paliiwan taman. Tersina ka di ito'y naturong kaw. Nanay. Gapo iti bartek mo. Di mo na mo a tersena dito'y. Apay aya. Gumatang man iti arak. Ay, awan lakok nga arak, kwarog. Kwaraw? Sino ti kwaraw? Ay, sos, nabartek ka talagan. Di mo na mo tinagam mo. Sino na ito nakatugawan lakay dita? May abla kag... Nagpangit mo talakay. Ay, sige lakay. Inka man gumatang iti arak. Di mo amo no asinuak. Nuray sino ka pa dita eh. Ibon ka mapan gumatang iti arak. Na, di mo aya mabigbeg. Kano ni uncle mo nga enteng dayta. Nawan ng kalkaw. Nawan na mamuk nga inteng. Ni Kapitan Enteng. Di mamamaw. Nadaya mait. Ay, nabarteg ka talagan, kwarog. Gumatak pa kumiti arak. Maulawak matang. Ay, sos, natumban, Kapitan. Ay, saan na nakabalan ti bagina? Ay. Naulawan. Maray, sino dyan nabartak nga inyawid da Kapitan kandagiti tanod? Ni kwarog, Maray. Ay, kasta unay ti bartak na. Kaanakan pa iti Kapitan, agbartak lata. Ay, sa dino nga tangamin ay ati paggatgatangan da iti arak. Dayta tinasken amaamuan ni Kapitan. Nagadumat at tersena dito'y barangay tayo. At adun samot ang dagiti tersina ngam dagiti aggatang. Ay, win nga rod Ay, apaw, agkaiwara dagiti nabartag. Ay na, madanaganak Maray. Amangan no nabartag manen ni badung nga agawid. Panagriknak, Maray. Talaga ang mabartag ni Pari Badong nga agawid. Ha? Maray, iso day ta sumungad. Ay kunakon kay. Nabartag ka manen. Ay, Maray, yawid mula ngen. Di munong ta. Ay, makauman, Maray. Kanayon lata nakastaw. Sino dayto'y artista dito'y? Artista? Ay, awan ba ti artista dito'y, Pari Badong? Dayto'y nga nagpintas. Ha? Siya ka diti bagbagam nga artista. Pari Badong, nito yang mo dayta. Artista. Nagpintas. Ay na, Pari Badong. Yawid mo nga rudan aday ta artista nga ibagbagam. Ay. Wal, umay kan ba daw tayawid kan? Umay kan! Enteng, nakariingan ni Kwarog. Ingkaong tanan, tapno dinan ulitan pa'y agbartag iti kastaunay. Aguray kamot at adyak makaungungat. Urayan pa lang ang makaungat ka. Pumanawan ani Kwarog. Apay nga tadyak mo't lang makaungatin. Aya.
Saan ka ang makaungay? Uwan, no na mas ti ipasidam kanya. Jak amo ti agungot. Papaitan ko naman. Ay, Inteng. Awanan ti kwartam, ijay pitakam. Awanan, kat no nagpuskol na dyan. Napuno iti kwarta. Ay, katinalak amin ti kargana, Anya? Inak igatang iti aplayan says. Ay, di tak ang makaugat. Di war arami dun tayo tanay. Inalak na rudan. Isublan. Ay, ni kwarog ti kaungtan, Inteng. Ang mga nagaramid manan iti pakaibaba inam. Ay, wala niya. Kwarog! Ayan mo! Ay, saan mo abirukan? Adalang di tasala sa nakaida. Awan mo! Na, Kitaan. napanan na ngayon. Ay, nakalukat tiri daw. Ay, rimwaran. Ay, nagbayag kantomat ngamen. Ay, imbagak nga ungtam itay. Ay, awanin napanmanan nakiinuman. Mabartak tumanan inton madamdama. Mangriku pa kon maray tanay, rabien. Nakitam ni Badong ko, Maray. Wan, limabas itay dito tersenak. Nagturungan na ngay. Nagpadaya may. Napanman siguro nakiinuman. Kunak mga minabantayam. Tapno sana makarwaran. Kasano ang mabantaya kat nagluto akpay. Idi ayabak amangan kamay. Awan mo tan. Ay, kalinibasan na ka mga rudan Ay, agiinom damanan. Nay, di nakitaan iti kasta Jak linakwan ida iti arak. Nabarte kag samutay, kwarag. Talaga mo ta nabaltukan, tatabadaw. Una ta awan mo ten makita apulutan. Kaya talaga mo ta naibusan ti pulutan ta. Nagadumot itay. Awanan. Sikatin ng ibusan niya. Kadno sika? Ay di nakpabasulan. Sika. Ay, hindi na matpabasulan, tatabadaw. Di nakpabasulan ko na. Dumano kagaya masakmat na. Ano day talang ngayon, Adwa? Imuskol na kita bibigyaw. Binanog na gayam nga kapatag patay. Pagpapasol ka manan, katikati mo na di manag. Si Kamat Kwarog, di ka lang nakainaknakamutin. Ay, pati mata, madabla ay na. Marigato anak lang arudan, kapu itibla ka ikaw, kan kimabiba asubil ka. Ang tanak pa'y lang may. Saan ko mapasamak ti kasta no saan kay ad nabartag? No naturog kayo, di awan ko mati napasamak. Lakaya na kong paray. Tan mo ganak palang ngikwarog. Sumit, laklakayan kan. Di rumbang asika ko mati nakapanunot iti nasayaan. Saan kat asika, tinagaramid iti kalukwan. Ang kaon. Chiptanod ka pa'y Kwarog. Kasta kitin ti aramidan. Ay mangibabain kayo. Ay, tatabadong kan Kwarog. Disiplina ti kasapulan. No bawal, saan yun nga ipilit nga aramidan. Tapno makaliklik kayo iti gulong. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.